Webale munonga okwekumira hatayari West TV nokolecha manu munonga kuba noreba program zitu zonna kuzokutandika kurugo mukasheshe kusiana hati omakuru gitu agenshonga turi aha Speak Resort munyonyo mu Kampala kandi rizoba ihanga lyona lyabaretegerize mukuru wihanga ninge kibina echa NRM kubani kibanjura manifesto yo mwaka 2026 kandi omujenyi mukuru yaba president wihanga no yaba nakatiriza ninga yaba natekamu stamp ahabwa manifesto ibine eshaheji twine former chairman wa Bushenyi kandi ori in charge wa manifesto implementation ogweni Willis Bashasha nyenda abena tutangariza mabena natuanguhizamu manifestage tutire rutambwe kikuruga omukisange cyo kituriyo tuzakumara kandi cyo kituriyo tuzamu nibintu ki ebabasa kubano batekaho amani nyenda tubanze turebe enyuma tutambwire tutakandi hati turiyo tuzakutambura twakwakira omwami Willis Bashasha Tayari West TV. Webale munonga nyanda kubasiyo nda musiyo yanje imwe mwena abari Tayari TV abarokutureba. So izoberi nko kuba bagambira turi munyonyo twaheza kumara omukoro gwo kwanjurwa manifesto yitu ensia eratware political tamweji eyenkumibirabiranamukaga okusya 2031 kandi cyaba kirungi ningira abantu bareba program ya TV mwareba enshonga nko president ya Shoronzia na nezindi nko secretary general nazo ya summarizinga kurugirira ahabigenderwa ebitwenda kugendeho omu tkotamu cya na tamwe je turiyo tugezo kuhendera tukaba twine manifesto na yitube tugenderaho ya birene bingi ebyaberaganise muri yebyo tukatwine mu bintu hinkarunana mwenda byo kugira ngo zikaze commitment zitwabe turaganise abanya Uganda umuryezo tukakora mid-term evaluation yabene twereka ngo engenderwa hweji hati twahika aha percentage narishobonero cyanana nabuna aha umwako guhire konka hati turiyo ntendera na end term na yina kwesere end term evaluation ya manifestage kandi kutugiye kureba twara tutambwireho orutambi a percentage nkisha tumisho so no muri cyo hingambira assessment yitu netwereka ngo twemerire 87% ahariye bitwaraganise gukora umuryebyo 57% nebikozurwe bikahendera and nka 32 nebiri work in progress then nka 13 nebitakozurwe watoro so ekwereka ngo twaza kuhenderera kimwe nka by next year utwansta mu new political term tubasa kusiana percentage ya 88 na 89. Omukugamba kwa president yagira ngo economy yihanga ebase kubane kura kurugaha ekisanje cya hwirekeri 61 billion US dollars aturia 66 US billion dollars no 30 $31 billion, yes 61.7 yes so